Senate to go irokanga kwasa judicial bono nenge koti yani ere inform wake gonga yani teli kubwati chiko kabisa lakini nkoigwere the grounds of impeachment isa jindo konyoranga ba MCA baito because nabo konyora no bale no mugava na chinga kichonsi bone go ikera asenga no nyene bitina obantu maite ngo buna bale kende gyonsi engombe yabandi bono because bale nkalioka uzo muntu gete taraja mochango taraja matanga kanyorange badete kumurusi but Senate okonyora bono you know Senate Kurugarisa, Mombasa, wapi mbamanye tiviti na byankaga barubungo ikabale batema kwa basege songo tokorokanga objective batema kuigwa bamanya ngakiere lakini wanye Senate iri yetu nje na nyale ko ikororo numadena achieto ngo chieto wakili nto akorochali gotene no kabisa munda nero ne bada manganaye no you know politicians ngakioko ba convince ko koraba ekende na erabe either way but you know aba MCA baitonsa chinde it's be okonoranga a threshold libosenga amagosa ali abana ko rusio mugavana mbali ko genda baye aligerere buya because you know MC no baga buno moralia amagosa pakatoke gasi makego kende na bokerabe so that people will always want to go them mbiro maite omwana wana bako gosa talingo ko moseli omutenga genda busenga ya kuchia so that insachinde kumurusi mugavana needs amagosa ali amanene tinda amanya tinda aligereri keligeta aba MCA baitu banyamira bali gete but be sure bali batali ko support ngomutuma bataite ko kiranga abasani bae because ndo bamanyete nabalungu kibale bakachikura ko support wakili kolengana lichiko aba MCA go bako wakilisha bantase ward level aba MCA baba wakachikura asumu gwekano batagite kumurusi mugavana igo nabenga abantu bechikuwa diche batagite mugavana you know aba MCA ntoko nyara ko tebanga abantu bonspi award yengima nyamire ngima bache bachake wakachikura korusio mugavana ntubwate representatives baito aba MCA na representative omo MCA karako genda assembly ekarago wake motion eko amini buna bono totebenga biganga ite kaitorega KISII FM the award yere ya Ibrahim baracho ward Ibrahim onye gakogenda era assume ko represent abantu babo baracho ward bonspi ihono ne banga nabwate other considerations abantu bali bamutomete na bwako represent bono public participation yocheko yako wakili ngoko ruwere bune bwana gena ojeko korunya mira toko nyara go impeach governor ene turakora public participation ine ground yeragere ngonye baguchikwenda Senate bose court argument guchikobanga public participation injakoletu igobono ne Supreme Court naro yatebire ngankike guendereta gokoru na public participation no guendereta kobeka chinga seti obeke bichi radio otangasira abantu botabenga ki emotion ne kare nyamira ngakigete ngade kurusie governor egare assembly inkimaoni kimobwate ibono sheria ya tebire ne koti ya tebire ngaki ngapaka public participation yakoro na kikwaro chele tobabegeta chinga seti bakaenda sub county chonspi baiwa maoni y'abantu alright wakili asobwango egwodi ya Nyansiongo yiri Nyamira county egwodi ya Nyamaiya Nyamira county ire nekerenyo bado gire Nyamira county baranyo representative as we speaking ne motion inderere etagire ko debated bona abantu abanyansiongo naba Nyamaiya naba bekerenyo barabunga kibago represented in the county assembly mbali ko chikunyara ko represented because one you know mbabu ati representatives bona igabuna tuleka bona igo batotanga because tochaka ko ra MC kene na enda bokerabe ngabona paka kiro muntu abe represented na betanya lekanenga chinga kichionsi na botora kole dochora baraibanya Nsiongo Nyamaiya kerenyo na ile kende kebe mambi bono kaste okolekana totebenga paka assembly yabe full house kora mweli rororo mali barororo bono wakili lichiko ligotebenga gose constitution ya Kenya igetu mwananchi chinguru chinguru kabisa nere na constitution igemoete kabisa chinguru bono uno mwenye Nyamaiya yesomo sikomo sana nelijo simakwa neki nage kabe kwa Nyansiongo mbara tuara mu MCA for some time bona magoso y'abantu balia
You know, that is ineli chiko. Ono, you know, umweshimiwa usieme karasirete nyasa umwirete. Yes. Ekina kaina nyansiongo nyabaro nera karizaini ekerenyo. Paka replacement ya bororo. Nende nkwa roche mechando tuwa bwate. Tali chichioka. Noroche magarini. Noroche nonyena abe karoba rizaini tibabo. Babo pio wandae. Kura nchanya wakoru because nainde ogendere ni chikura IBC tayo yeko ba challenge sigontu wate IBC because no rojenge kia weda garo commissioner sirija ruseti it took a very long time go constitute IBC yotali makosa yo muntu nonye neli chikomete elire both sides right paka abantu ba comply ndwala batabanga bono because IBC na recognized ego kori chukura Kenya igonde tayo na ndole go chawokori lende turatebenga tino maitinga kindage teba seke gusi umuichano abantu banyansiongo na nyamaiya na ekerenyo mbali go chiko represented lero in a very very important motion eko affect makibintu byabo bigo chiko kolekana. All right. Asante sana wakili timanye tinga ebintu byawere biko beko binge sana bigotene nibinge ibinte binge sana in this country. Ntu aroreki na kiabe kugotene ni mangana cybercrime na mangana botumeki bu mutandao ne computer n'ibintu bindi binebyo. Ntu arora umusani yo wakili okiyo mtata uchire nera sike gambero kuligereria egetukeria IBC kigia bomas. Timanye tinga ebine wakili ngakibigo cha byaba ebinte bimbikorego se no by time MC ekatibe yeto ya 2010 na Justice William Mutunge gendale gotabaliria abete sworn atebetenga nabo kubeka petition no nyene elisa kala no nyendirire rough paper yenyama oire koti koti yewe petition yeyo onyekere merited ekwe chioda ekatibe ya atebetenga egotebanga abantu nabu supreme nabu abantu yani nabu ngakinda tebe nabu bwate chinguru Kenya so that ne katibe yeto ekachi koti yeto chinguru chugo arbitrate ibintu buneke cybercrime na bakanyo maite Kenya tole very very unique MC ngwaro ko kiyo mwakili okiyatali mwakili ne activist yale umanyete liji ko bya sana za jina na nyongo etani aba wakili because is really litigated in the public interest litigation kende nkeyo gego tenenia Mukenya ndo wensi MC nonye naye kogenda koti kokora kende gyonsi kobeke petition ni manyete nonye nkwaroche emitanda eje abantu bare gotebanga nonye ngabano ito Simbarati na chiete niwete nga location ne karoro sene yechibesa na rolere bina around bitatu bine nsachinda asenge njo mutali ko chimwamanya bose mutabi bunge bina mbiroro muri kwanda mwabitanga segono nyenkisi abantu ngo genda bale koti bagenda go challenge wakila se jokuru nyamira kwata ko tuburu aburu kanda kisi yani nale kuru example puna kwaru okiyo mtata nabo tainga no nyenkisi ebinambire bigo chibyabeku bigo challenge ya serikali nsachinda asenge njo bitaliko chibya cha media nebindeka birebyo but Mukenya onde bwensi andonsi nabwate haki yogo file ekina na goteneni because ibintu mbire bunabona cybercrime you know ko tibango teberenga there is freedom of expression nerwete consequences nkorame umtandaye karombwate kimbwate freedom yane bose obosibole bwane wowe express kingo korama lichi kondiroro ligo mpanish but bone ngento buna cybercrime nabajumbe baito maitense chinde bako genda na tuwenda kutwara parliament ile independent kabisa una nago tabi no nyene ba MCA baito banyamira lero abongo batainga mu MCA gete ngochiyale gotaba tayitinyali abande mbayo wakili bande mbayo tinda amanya bado nsachino maiteke mtoko manyange kyawete mara baba so muisonde baba tanga litukeli mase siasa nigenteka neli nenga kientambe sana so tugatuganya torenga ke kabalero wakili timanye tinga ne bintu binde mbire Kenya yetu taramanya nkiri chikoli gukwana like nawo kwanyara wananchi mbabo gete mambi asubuhi bakahakira umubunge chikura kabisa umubunge manyago ikana ndo choro ikero kibo waziri otigekero keribo sacho waletwe
abantu bakubora barachoru gosengike gujikia balichi kunga kiribwanda ko Wakili amagosa manene sana budget inkwaro je byantaba ba designed yes nkwaro cho pio andai tubwaterero mbere north oliyo kurukunga ruku agotiga egasi ojigo burden yabantu MC tali budget iri ya IBC yoka kwarorere nga nonyene vice president yes west richinga kichinyinge sana abone to kujikora amagendero nga no ara ko nyotabanga fire si fire democratic tegasi nango campaign yale pigone because ngo mujumbo oli chole tu nga bono resigniri ngoirwe koro minister aina magosa manene sana and that is one area abantu bagwenda gukana kabisa because chibesa chiribono chigotumeka na IBC oro MC okora these by elections ase bali bachole to abasiesi boka na rekorora in other media bagotanga it's almost 600 million ichine chibesa chirakolega ase nyinge sana chirakana balimu chiralika balimu chirakole ibintu binde aina magosa manene sana actually that is one area to when go challenge to tell umuntu to when to resign atigegasi because you have a Kenya na bange sana barakolega sinainde bali competent bali fit but tendency asa yito ya Kenya ngaki ngabono tiga ba balance bo same abantu na bange baranyale chigasi echo chigasi echo Wakili ntuko negoro ya Okiyo mtata watebanga talimu Wakili ngari activist na ndega KISII na ino Wakili mwa kani anyabo Wakili na ndego maito ko lebi ntabange mbali batabu ati na ngamba sakara Wakili ingi baraki abaze waenda ase website ine ya Law Society of Kenya omondo naga ageti akaba kutumike literi Wakili ako gambe bi na zaidi ya 26 abuyete na ndega akobwa ndo gambe buye gambire Kenya ndo Wakili ngiki tumike kama Wakili MC unabona yanko tingo chine ndi bano ntu akora virtual court virtual court nelinga toro mtandao tuntuli court yenyene nzachinde to komanya because bono igana nonyendero nimbwate kina mavoko aba wakili bali bande bale mavoko mbakomanya so nkobere rais yake bono igana court bono igate kunyara guchaka go check because umuntu kara kwa address court MC na bongo address le court Sky studio ya KISII FM abonko enda ndonsi nabo address nkobera kongwa kensa chinde ko chaka komanyanga kiyo no Wakili lakini bono Law Society of Kenya website yeito nabantu beito nkoko sabale sana nkwaro KISII ga ntobwate ke ntokoro ganga rapid response team njabwata abantu yamubera bamuragete gali bagwero Wakili ocheck Law Society of Kenya website inebwate ke ntokoro ke search engine search advocate unanja bono kiliko Ochoki mogaka na wao typinga ndina beta admitted boseninde active boseninde inactive boseninde suspended ebinte kabirebyo rahisi sana because amatuka yakero mundu nabwate simie bwata internet busina bwo check and on cyber because na indaba mtaba bande batabwate certificate insa chinde na inde nabwa abantu banje TMC ndabara bangaini Wakili bomanye ndo ko nibisi abantu bamaye dobo karakari lakini some of these guys Wakili babelire 99 babelire 90 they are your friends umuntu nonyene studio koigule stories of umuntu ogocha nonyene studio MC onya kuligero ibuno kolegasi ekerota kayo bosonyo lire na bakowe microphone ndokora biye kubwa because egasi itonza jine experience because yebinebye bikonya kuirora onyene petition onye titotebenga nekina ebire same nende bono internet kina ugo check kina kende yonse yonyale so nzajine ngobere raisi umuntu gakonya korora kera lituko MC umuntu aligere 3-4 years nara nama itengi yako na wakomanya nande Wakili ko tanga ki kende yonse umuntu kabiro yako tabwati license tabwati certificate ikobono any proceedings yara akole koti echikoba expunged igotara konya mu Kenya bose mugusi because tabwati certificate wana like now Wakili oyo bandia ya moroko mu Ryan Mwemda mono yo wakilishira abantu buire bina 26 na ende bado gakobwatu na ndo gambe kia yobwa tarake bwa bado MC kagane rete kina kali bondia Wakili ende keringo obeka Wakili toto wake wini gera tarazi bado kiki egera
tabwati masakara amabaza benga kyatarasibwa wakili nakibujala kana bone bine byabwire ngakibigocha kokorwa for criminal cases no kende getakoru but for civil cases ekaro tabwati papers no nyembona ga court ya matukaya ekaro monta okorocho chiro ogochire bobesana yes nza chinde narorera abaminto bande bako check bwango internet ororo muntu yonali active tali active ore izinga uyo gata bwati certificate so just like that for civil cases na wo muntu abaja konveki application nga ebintu biria signed proceedings diria koleta no nyombwete kirusi me because tarenge qualified ekoti na bego kirusi. Asante wakili bobano muntu tarakonye kana nyobwete kina wakili inuna wakili abange bino ne binge biwocha sama bokaino ne binge na boto tanyare ko bidiscuss yayiga lakini abantu barokonyora bakuri kwemeremo like nekro konyora abantu bali kiremeremo chiserekali mede chigo chenje barayingo chenji bale onde na babo cyo takanga kiti ka keki abusa bande bali kirenjere ndionzi no bosani nguburukani kubulimi onyenya mire mu chande inero KISII inero Homa Bay Kirase in every county ebuna county chia chetengencheye wono muntu ulikiri wakili ntuwate county service board ekulika abantu nere kulika abantu muntu alikire buya kabisa kwanyoro mugaba no chiro tumigire nere chimbinu chiaye otebanga abambali kiribuya kirogera bera tukina mabaga kuri kinera beke timu ya bana na beko bego so ikegera nero chire ne timu ya yenye bwa desa kobeka nande babuga expectation singa ki abarambo bwa dazi bakuri kwemere lakini bona ziba kuri ko bantu mbali kiro bana wate abanga abambali kiribuya kwa butemeremo bacha somo wakili bate banga wakili bona ntonto bwata masakaraito marube ya tu aligetwe bakituko butemeremo ebi ndabona biri wakili bona ngakibigo cha byaba kwanza county public service board ngolikera abantu on contract ngolikere permanent and pensionable umuntu ole permanent and pensionable MC nende nabange sana nonye njembwa abateja bane bachiete bagatameru nsachinde elietali yao Elijah umuntu nabako komanyanga MC Dudu zyokurukura kineke bande ne Elijah likaroro boko bende gasigari bachago tanga ki atebanga polling stations na chibwate the final word so that ekereki na kiabekiru ekero yani ekero chikura chiabaliru na inde chia kolerwe getuo abuna chi final bono ntobwate different tallying centers bono chi ward nchibwate asichikura chabo chiko ba announced kiligia bomas ngome kitole magosa sana because the presidential returning officer okonyora ne chairman ya IBC igo nero kogendo otali the results che president because ta konyara gochanya ribari chache agende kitutu masaba seito paka bamuirere Nairobi ake aligereri ngaki totals ngakire achitabulate isa chine ngo na bari bakora bakora tima ito basukonya kwa kinire MC 2007 ekero kibuitu akanyeta tarakaniti agatebanga tamanye who the winner is rilibale go cook results so that what they are saying again to Okio mtata agoteba declarations chiriche constituency chibe final barorenga kibago tali because in sachindo bakorango chibole bwaba gatiali because ekero korora chikura chikobaru koruege tuo karucha kirukuruege tu nko iruchire to tebe constituency tallying center or constituency cha kwesabworo chamanya kuchikoiru bomas noroche so that is what they are saying ngaki constituency ki ya declare chibe final abantu batali buntu biringa no kunya gwaka chisabu korekebisha bisiroro iyo minitinga wakili nonyane media na bekorera ndokere burungi media media ne bwate networks kera MC mo bwata abantu baino namo tukaya and nalenge by election ya bunchari ingakiri honorable imeka irete chikura and UDA I need to give it to them babwate tallying system wengi ya sana nonyeni ntubuna abantu bawodi yemwe karuto wabwete ngaba ngwa no alenge zaidi yeto abantu ba UDA baje to congratulations because babwate a very good tallying center barobuchi form kiribuna cyarete kuri bituwe bagete bwango bataga tabulate ntuko chikanyerete sune kamuino so bituo bya habari na ndi timaitingo gocho bakani ngamwa announce results na roche even in the United States of America chikora chiri chiko chichaba November 1st Tuesday oko yunga network gete ya declare
waire so nothing should stop you to declare result ngambero mambi and declare nganyanziongo montegeto wire goko irukotion tevingo tete I remember CCK yakarukiro bono ngakiyakarukiro ECK yes karokivu itu alengo I remember getaseni ke mugikoreria machivu agateba ngamanyete getaseni kingivuga tinguro muntu korarichie machivu ye bochori ninche no chairman wekondo ya kibochori ya Kenya naenda gateba can decide ndari kende yose ngendaka you know media mugwenda ku report yake maene kwa report yake maene ngakura asigete chiatanga asiru nyansiongo ward muntu geto bwire patigete utangainerereti lakini wakili ndiri kungainereri muri kungainereri actually bono kivuitu tarenge comfortable mumoletere result ya tarakaniti nerana usie ngao because mumaitege ndo kiabete msidudu mumaitege kiabete ngakieli yes alright bono wakili chinsando jega unawate bachi aminyo kile sana jideka ikomiche tigere koroga chinsesto naende no bwate shughuli chinyinge sana abantu abange banyete watu wa experience kimyake menge kwa bairo munyakirogo wekembekia loso south of Kenya southwest timanye tinga norengete ko chikoligie kerogo kyo obo president wa loso south of Kenya gosebona ngwira no nyamiro rakorera bante mirimo naye to bantu bagenda separate baragwa kire chikura gosai no kwa nyamira inchena bero mwakili wano miaka 21 yes menga sana Faith Odhiambo oyo retire obere mwakili 14 years ikigendo yo korokinga leadership ya law society ya chakire koba younger and younger so that yabantu tubate ballot bonega my very good friend okuru ku Charles Kanjamo yongo support erenara around my age mate because twate tenga bana ba chakire ko salie bintu ojibu asebona na kolete two term I'm enjoying my retirement tiana nya okole bintu amangana yechikura ntujitorenga kyakoba njirimbo ato murengo even if I'm a professional senale turuete chito and you know politics ya Kenya even in professional bodies they are very tribal na rorira abantu abange mukorarangiri gango tabalinga igane nka yo mugusi nabongo tanga ki siasa no ndenga yo mugusi to wado murai to ya moria to wado yo mo bono igana orase umuske Dr. Fred Okengo Matiang'i inchino mugusinde no mwana nkinire tugusi nkoywe ground cause injene consumer ya information kera lito komambia abantu ngo no nyimbona ngani mbada abantu banganye ndo office ya boli ngaki kiere bana okangonta ibale ngaki to support yo mwana ominto so nanche you know nkwa rabuna Raila atugutubu yana abantu bamwa tinde kubuya musikani yagu nintumbu yato togende side ya motorole that doesn't meaning to respect the president was a government but timu yetu a position na tobaba keto chikoranga kibi lakini wakili kwa beru mwana ODM for a long time njero muntu ODM kabisa mbono egani yumba yumbire nga jerocha ndo jerocha ODM nemechana nebwate mechande menene sana because kwa rolerenga especially the Luo ODM bagwa assume ntu bande na nche no ondo actually nche ninde member ya ODM appeals tribunal nomination yende yonse yakoba ODM nintu balito gwikaranse kara magosale to determine bono ege party encherere you know some of us balito arenge the real baba people to ratebe no nye babo chiete broad based ataliko to tebi we still feel now we need to strengthen the party bono the party leader and some members especially Homa Bay Migori they feel like you know wakonya wateranga two term bado ngonya ku wait our options our governor you know is a deputy party leader tinde come antagonize because we are in the same party you know ntojitorenga keko but party yenyene you know a party in Kenya no individual Babo Chire Raila Chire even if the structures in the party the party is still strong but inkwaro chano Mombasa ngakibindo byarenge tigatoganya tusabenya saya torenga lakini ndo wakili ODM hiyo mwatebanga nothing less
other than your deputy president. No, the ones in our day haki ya whatever kende yonsi nga kende yonsi. Yes. Into no president bado to agita. Into my wing of ODM. Yes. And then asifuna na bande na babu and that the like. Lakini rende ekara mogote banga ODM mogote yu president yeche ODM. Igobono kimine tikari UDA. Tigana na bantu bali bata. Tinda tukokuwa na governor yetu bobe. Na roho chio nga tunataka president akuje ODM. Sijui nia yake ni gani. But you might yes. Nene nkwane about our governor, right. His Excellency Paul Simbarati. Right. Ata the current rago support the president. To Matiangi wave is very strong. Yes. Ale turn between. Asinyire ngabono ngatiago support the president. Nakiyo tako na wateranga kuja ODM. Because wana gago ja ODM ndiago chiko support pia. But ndola manyam patiki president yego chiko tena with on 2027. Right. Kenya umaite chipati chiko formed 6 months to election. All right. Wakili pili tatara kubuli riomo hali linde tokubato kuminyoke. Predictions chao professionally na kuligire na chikula chiwa kwa kera ntoba the strong candidates semu ya Nyansiongo Nyamai and Ekerenyo because there is a very stiff competition between UDA ODM and UPA and we have even PTB timaye tinga nga kiroche webo chale ora chikorekana utatengo tabiri uyokobwa no we talk about Nchomboli in Nyamaya. This young man, the brother of Nanyo Yotokoroga Chris, is a very strong candidate. I'm praying for him. Brother to Lengali, no nyego naro check clip our governor Simbarati amurangere sitima dios wa Karol. Ako modaenga nto jitoko support. Naro je my friend Irene Mayaka na ODM ako campaign for the ODM candidate. Yes. Iwomboli, Chris is a very strong candidate. Right. The influence of CS Matiangi is very very strong. Okay. Borabu na supported Mogusu. Let's wait and see because no. I got a petition and Nani was my client Kebaso. Yes. But you know kigali nkaso Matiangi ete Matiangi yawo asike mugetimu kusiyoko bako gako bono bikwanda Nairobi ligijako mudenga ngwasinye tunonye ne word say no karuga ya Really that's a question itoko lenda ke mo wakili tokubado kwenda. Oh yeah, by the way I've been curious. Yes. Ani ndio kwenye kwebuli tu kidogo. Nimeona mara anga abantu bakubeka petitions chirichiko challenge mirubiri ya serikali anything ikitokea unaona kitu imetangazwa umuntu ndo beke petition. So mbata maburi tu I think mawili. Na petition yenu ndo bonsi kubeka anybody. Na bongo boka kurumwana ngene beke petition. Purity kugichoro mokenyo bwade kebande bono igonge gasi amonko genda bone gankoro seri petition ingo bekere na kinara go tabia msinga ekatibe go tabang mokenyo nde bwensi na bako beke petition hago challenge kende yonsi na kio mwana na rega to koroganga Dr. Magaregi Kenya. Yes, you need to call him here someday. Yes, why no ensa no amenyete garo goroke he lost this the child and we went to bury him. Magaregi Kenya no munyagitari is a surgeon, but he's putting petition. E-Citizen, he was amongst those ones. Yale watanga 50 shillings into overcharged. So pure is on a the kende ngega sinko beke petition. Na ina ngota bionde bwenzi kusia sale. Onyo koroche kende nkero rama go sale. Beke petition ko ranche. Aki wili mtunga ale gotaberanga. Igino nyine karata kunya go type. Ali kire koti tebanga ki magosa gete naroro. Of course one court, you know there are ways to beke petition to have a grounds to have a constitution na bota anyale. Mbujale yani ale ku example nga onde bwensi na bako beke petition. Uno utageto mu wakili agokonye gukibeka kebe. Kubeka because prayers chiriota gete o challenge section gete ebinambire bya beta decided ya yota amanye intutumanyete turago konye kolika. But narora omujumbe w'Embakasi North James Gakuya obatabanga ti petition nchiriko korariri chikuria Kenya kaiga nchibu atinguru zinaletanga outcome no formalities wakili petition ke bono buna mtu wako ana cyber crime muga
that is a petition that was filed. Yes. We can have a petition KISII abantu basaka wa taxi bale komekeru a finance act ya 2023 ekoba charge double it was succeeded. Petitions and the Ochoki mtata is really succeeded. Dr. Gikenyi oligerelio mu check no nya Google the decisions ya nyorire chinyinge kwanza tigango tebe petition ile twakora na Dr. Gikenyi National Exam Council nja atabeta ngabantu bakora matem form 4 in July. Yes. Onye muinyurete. We went to court and challenge that thing. Tokanyora orders. Ntara go to decision. So those are petitions. Petitions very effective. Very. Lakini chita wakili. Because bono MC it's a bit technical. Yes. Because bono mbiyango quotely article this article which one has been contravened and maybe in take and that is because one can call it a cyber crime. The constitution clearly provides for freedom of expression. Yes. Bono ready. It's a challenge. It's unconstitutional. So please article key contravenity. So nabongo wakonye gende kabisa. All right. So that insachinde kwenye petition mbuyobeke egente kotira kwa orders. Ibote chinguru umuntu mukabe kivwe kana batanyorikeni. Because ya inabokuru story yons people no seire lakini sari umaite koti egento sabete na kiyago kwa. Nkyo kuosh Nkiyokora mbiyabono sabe proper players nakibono abawakili bono twabera abange baka bani mwasokire bono batagete gocha busaigo so it's good to get an wakili naenda wakonye but abantu baito gaki nothing stops you from going to court. Wakili mo balini mo n'abawakili bande bashoko sumbo bananchi kumuranche dominate getie kibo wakili buya linda bananchi mbachandike kiagera obananchi go begene taba wakili by the way na botuko basabiranga abawakili nyasaba senie bakembale bagocha basali emirimo yino onyana baralia MC abana siasa chipasta kero umuntu mbabwata bagocha basalia omoyi wanaro cyosali wakili daraiga ogotebanga gakitika wakili atoy namba yae mbaye dinga how possible is that ikigera SMS yangebere jira yadaga age umwakili oikora ncheti gatokonye namba yae jetimba dishida timba dibose nindwe namba on air sengo whatever nindo mtandao ninde Facebook ninde Instagram mini wali gukora batavya su mutandao bajubiri ikigere namba nabura ageri poleki naboire nda tindi wotumia ali damogaka mtandao but Wilkins Ochoki yes abo muntu akonyora Facebook nature official no chire and bank gali all right sinya ine nyatero plaza togo siraga kibusongo ime mu cyo basitole Minnesota torekerase yes musongo yeto mundara achasire marigitiro gorali opposite na office yanere igoro yebenge kuruku and bank nanda